Hanyo hai lamsogo Tipra TV channel. Puila TTA DC hapangwai songsajak Tipra Idol Season 1 2023 audition paikha tei joto Tipra hasteni Tipra sa sikla sikli tongnai 15 years ni simi 25 years jora sikla sikli rongno saksangni talent funungnani chance rima bai tinini o video jeng saimalainai bobo thayo Sabo top 5 o select ungkha phaidi nalainai no juno top 5 o select ungkha top 1 tongo bukhuk sunali riyang second tongo takhuk khusojoy riyang third tongo bukhuk buikhanti riyang fourth tongo takhuk tushar Tipra fifth tongo babidel riyang phaidi tabung nalainai 29 juno Sabo top 5 select ungkha first tongo Tavika Deborma second tongo Pranab Deborma third tongo Pinky Deborma fourth tongo Swari Deborma fifth tongo Bahan Roy riyang tabung nalainai Dolai Juno Sabo top 5 select ungkha first tongo Aryan Tipra second tongo Akash Deborma third tongo Nilis Deborma fourth tongo Newton Molsom fifth tongo Dipankar Deborma phaidi tabung nalainai khwai Juno Sabo top 5 select ungkha first tongo India Jomotia second tongo Angelini Rangkhor third tongo Basrang Deborma fourth tongo April Deborma fifth tongo Isa Deborma tabung nalainai Sipaijola Junni Sabo top 5 select ungkha first tongo Sarati Koloi second tongo Susmita Deborma third tongo Akash Deborma fourth tongo Subhas Deborma fifth tongo Anil Jomotia tabung nalainai South Juno Sabo tabung nalainai South Juno Sabo select ungkha first tongo Akash Tipra second tongo Radhika Tipra third tongo Vishal Deborma fourth tongo Bagya Deborma fifth tongo Pirojit Riyang tabung nalainai Gumoti Junni Sabo select ungkha top 1 tongo Rupesh Deborma second tongo Rakhel Koloi third tongo Bondana Nawatia fourth tongo Ratna Jomotia fifth tongo Payal Jomotia ungkai narok nungi mankna 7 June ni contester audition round no select ungoi tabuk gala round no soginai rokno tei narok saboni bisi khorang khnatok jak comment khlai sadi tei Sabo Tipra Idol Season 1 2023 ni winner ungthotok comment khlai sadi tei paithego amana sanai je audition round no select ungya rokno narok khata baidi next year obo tongo Tipra Idol Season 2 o season o narok select ungya phano next season o kaham khlai preparation khlai next season o select nani naidi tei je select ung thangjak rongno bo all the best tin bai asuno naitoni joy kari Tipra TV